To. Ajmo, čitam. Izvoli. Uslovi za pravilnu konstrukciju. Aerodinamički. Što probojnije zaobljenja bez otvora, procepa i iskorenih delova sa što bolje određenom površinom. Eksploatacioni, maksimalno iskorišćene prostora, udoban i celishodan smeštaj putnika, dovoljno vidno polje iz pilotskog sedišta, lak remont i održavanje. Ovaj prvi, aerodinamički, to smo već tamo stalno pričali, što manji otvor, da mi onda možemo više goriva, bolje i sve efikasnije da letimo, duže, sve to aerodinamički. Sad, ovo, kod koga je važno taj aerodinamički dela aviona? Izvoli. Tako je, on je glavni aerodinamički. A ovaj eksploatacioni, kod koga je? Izvoli. Tako je. Zato ćemo se malo više osvrnuti na ovaj deo eksploatacioni. Šta ovo znači maksimalno iskorišćenje prostora, udoban i celishodan smeštaj putnika i posla? Izvoli. Da se taj prostor koji oni imaju trupu maksimalno iskoristi, to je da što više prtljagi putnika stane unutra i da, ali da ne bude previše, da imaju mesta svi, mislim, da imaju prostor. Jel ima još to? Evo ovdje ćemo vidjeti šta to znači. Ovdje imamo jednu filmčić, vidite da su zadovoljni otac i majka, ovaj čovjek čita ove novine, dečak malo mu i dosadno poudarao ovim novinama, tako da ovaj mora da nađe onaj rješenje za udoban i celishodan smeštaj putnika. Tako da, to znači, i onda su svi zadovoljni. Možda malo roditelji nisu, ali šta će, to je to, je li tako? Dobro. Evo ovdje vidite koliko je ovdje prostor da može vrlo efikasno i dobro neki poslovni sastanci da se osjeća kao kod svoje kuće. Tako. To je malo ovaj kompjuter. Evo ovdje vam je prikazano jedan isti tip trupa, isti avion, ali šta se dešava? Ajde, izvolite. Različite klase. Različite klase i još... Na drugačiji način je iskorišten. Tako je. Vrlo bitno da vidite ovdje kako jedan isti prostor, veličina prostora, može da se iskoristi na više načina kako kompanijama ili onom korisniku pogodili. Dobro. Šta sad znači ovo dovoljno vidno polje iz pilotskog sedišta? Ajde, voli? Ti? Ja. Pa ti si, ja vidim. A dobro, mislio sam da ima to. Pa i njega ćemo vidjeti. Pa da imaš što bolje nameštena ova staklenja, da je mogu da vidim. Eto, to je iz priloženog ovdje vidimo, ako udari neka mušica ili neki predmet ili ne znam nija šta se desi, da ima dovoljno da može da šta? Da vidi pismu da sleti, ili tako. Znači sve je to izvolite. Ali smo vam neći staći. Čistače se zove čistače, a sve ćemo malo kasnije da vidimo. Evo šta ovdje vidimo, na primjer, šta ovaj pilot radi? Dobro, kome signalizira? Kome najavljeno? Kaži? Ma jo, ženi signalizira da je sve ok, da mu spremi samo ručak, jel' tako? I kome sana daje šta? Like. Like vam daje, zato što ste do sad dobro ovo znali, jel' tako? A da, eto, vidiš. Dobro. A šta znači ovaj lak remont i održavanje? Ajde, zloviš. Pa da se dobro, da ne bude teško za održavanje i lak remont pa da zamena. Tako je, sa pristupačnim delovima da lako može da dođe i da efikasno se radi. Kao što vidite, ako stane na semaforu tamo gore ka peti, šta mora
Kopilo da bude u slučaju da se zamagli prozor. Pa dobro, ovo nije kopilot, ovo je neki onaj na raskrsnici, onaj što radi. Što radi? A šta pilot mora da ima? Izvoli. Pilot ne može da mu otvori prozor. Pa jedna, šta mora da ima pilot? Pri sebi da ima para. Tako je, bravo, bitno uvek da ima pilot. Da. Što se imamo dalje kad gađe da mu otvori. Dobro. Ajmo dalje. Ajmo sljedeće čitanje. Ajde, izvoli. Ajde, početi. Dovoljno tvornost konstrukcije, mala specifična masa i što veća krutosno sabijanje u njih. Znači, to je opet ona stara priča, što lakši, a što čvršći, kruči, da izdrži sve one sile koje deluju na njega. I posljednji uslov, to je koji? Ajde, izvoli. Proizvodni. To je brza i ekonomična izrada i što veća serijska proizvodnja. Šta je to znači što veća serijska proizvodnja? Izvoli. Da se što veći broj aviona istog tipa proizvede, Tako je. a što manje za koštu. Tako je, ne možeš da je proizvedeš i da isplatiš celu proizvodnju. A šta je još važno kad vidite, centralni deo trupa je jedan, a drugčije je rep ili nos aviona. Ajde, kaži. Da je taj avion sastavljen iz više delova. I da tu koristimo što kaže proizvodni, taj proizvodni uslov, da taj jedan deo trupa, onaj centralni, koristimo staru tehnologiju ili stare avione, a promenimo oblik repa ili nosni deo i da možemo, eto zašto meni ovde virus je. Znao sam ja da si ti meni ovde virus je bacila ovde. Da. Sad idemo oblike trupova. Ajde, izvoli. Oblici trupa. Aerodinamičke karakteristike trupa zavise od oblika i površine površnog preseka, vitkosti i površine bočne projekcije trupa. Sad, šta to znači? Evo ovde da vidimo malo kako to izgleda. Vrlo je važno kakav je poprečni presek trupa i vidite ovde čim se menja oblik preseka trupa, menja se i dužina i oblik krila, repa, znači sve dimenzije se onda menjaju i prilagođavaju trupu. Znači vidite kako je vrlo važno kakav je taj oblik i to je važno. To sad imate razlike sad oblike i vidite kako se to sve menja. Ovde, na ovoj slici, vidite ovde prvo ovo četvrta slika, ugon, to su prvobitni bili. Kad nije bila velika brzina, onda mogli ste tako, jer je to jednostavnija konstrukcija, jednostavno da se izgleda. A kad je povećana brzina, šta smo morali da radimo? Izvoli? Što već je aerodinamično. A šta smo morali? Izvoli? Da zaoblimo. Tako je. Znači, vidite da počinjemo da ga stavljamo, što ti kažeš, aerodinamičan oblik. Znači, sad ćemo vidjeti koji sve oblici trupova mogu da budu. Ajde, izvoli. Oblici trupa. Najveći utjecaj ima oblik površnog preseka trupa. Pravougalni, kružni, eliptični i ovalni. Evo, ugoni smo malo prepričali, znači to su prvo oblici. Ovaj kružni, gde bi vi primenili kao kružni presek i zašto? Ajde, izvoli. Kod? Zašto? Pa, nam je prosto... Najbolje putnike da stavimo u vojnija. Nego za to. Dobro. Pa u nekim koji je samo za jedan ili dva člana postaje, recimo onaj jurišni ili... Zato što nije pogodan za više puta. Ajmo dalje. Izvoli. Sad za već aerodinamično. A dobro, šta ti to znači? Ako nekakav jedan koji se brzo kreće. Pa da bi brže prolazili kroz vazduh. Kružno. Brže da se kreće. Kružno, baš kružno. Šta misliš? Jel divno? Kaže,
za putničke. Aha, a zašto? A zato što samim tim što je krug, na primjer, evo, pošto vidim da je ponuđen eliptični, on ima bolji aeroprofil i bolju i manji aerodinamički otpor, što znači da bi on bio bolji za neki jurišni, na primjer. Dobro, odlično. I zato, pošto ovaj krug, što je ispada lošije nego elipsa, znači da bi taj bio za putnički. A šta je sa prostorom? I prostor je veoma veći nego kod elipse i može bolje da se iskoristi za putničke svrhe i teretne svrhe. Tako je, bravo. Ali šta je još vrlo važno ovdje? Ti putnički idu preko 3000 metara, gore kakve trupove kakvi trupovi moraju da budu, to ćete kasnije učiti, možda neko zna IT. Da izdrže pritisak. Tako je, tako je. A kako zovu ti koji su pod tim pritiskom? Presurizovani. To su presurizovani trupovi, jer na većoj visini ovaj pritisak hoće da zdrobi ovaj trup. I vi onda, da ne bi zdrobilo, šta vi radite? Stavljate unutra pritisak koji će da odupne se ovom spoljaš. A najbolji raspored pritiska, kakav je oblik? Kružni. Znači, ovo ste već pomenuli, eliptični i ovalni. Kao što vidite, ovdje imate dve ove, ajmo sad, imate kao dva kruga. Ja tako? Pa je onda jedan ovaj. Jel znate neki putnički avion koji je tako napravljen? Izvolite. Mislim da ima neki Boeingov bio. Ima i Boeingov, ali ovaj najnoviji koji je... Ja smatram da su Airbusovi, Koji? zato što su dvospratni. Jeste. A380, tako je. A300. Znate možda kakav je trebao prvo trup A380 da bude? Trodel. Ne. On je trebao da ima dva kruga, ali ovako. Ovako. A zašto nije? Znate? Izvolite. Možda zbog... zato što ovako bi zauzimao previše prostora. A ovdje bi trebalo više prostora zbog udobnosti putnika i sve, bilo bi gore. Da, ali kad bi bio, na primjer, stojao na parkingu, sad imaš parking, da? Dobro. Učit ćete to. Ram. Nije mi rad. Eto, na parkingu aerodroma, i pošto bi to bilo na stranu, onda bi to značilo da bi krila morala se pomere šire i onda bi on zauzeo veći prostor, pošto ovako on ide u visinu i ne mora toliko prostora. Ja mislim da bi na ovog što je ovako, dva kruga, da bi na njega bio veći pritisak. Da je bolje... Viš kako ti to sad bacujete i tehnologije sve novi. Pa sve to, ali najvažniji uslov je bezbednost. Ovako, imao bi manji broj otvora za evakuaciju, a po standardima taj avion mora da preko 850 putnika evakuiše za 90 sekundi, ja mislim da si ti o tome pričala već. Zato su morali da stave ovako da bi imali dovoljan broj vrata za evakuaciju. Vidite koliko je avijacija kompleksna i složena. Da morate mnogo